Letšatši leo le ile go la fetola maphelo a badudi ba itumeleng le Charlesville. E be e le mesong ya Sontaga ya 11 Septembere ge letamo la moepo le phatloga. Bjale ka ge letšatši la kotsi le be le sa tsebe, badudi bona ba ba sa tsebe seo se tlego go ba tlhagela. Go latela seo, dintlo tše lekgolo 60 di ile tša gogolwa ke metsi, mola dikgwebo le tšona di amegile. Gabjale badudi ba kgoleditšwe madulo a nakwana, mola ba bangwe ba dula le maloko a bona. Ha hona mo re ileng ra thuswa teng jwalo ka kgwebo, ha ke utlwe le letho gore na o etsala eng. O itswe fela ke bana ba mine ba re ba batla permission ya go kolomaka la o etsa jwalo, then ha ba qetile ba tla lokisa sebaka. Letšatši la Christmas le tlo fapana le matšatši a mangwe go rakgolo le ditlogelwana tša gage. Badudi ba sa tšhošitšwe ke seo se ba hlagetšego. Ke senyetswe haholo ka tlong le madulana jwale a re sa dula ka tlong. Ha re sa ikutlwa hantle, re traumatized ke ntho e etsaetseng, and so far ha ona niks se etsahalang. Kgoro ya bodulo ka Free State e tlhaloša ge moepo o tšere maikarabelo a go ka agela badudi dintlo tšeo di sentšwego nakong ya go phatloga ga letamo leo. Lefapha la Phumantsho ya Bodulo Free State le ne le fela le ikemiseditse go netefatsa hore ka mora koduwa ya 9/11 mane ya Jagersfontein ya seretse salient sa hlasela batho go tswa letamong la maine batho ba fumantshwa bodulo ka potlako. Mmušo wa porofense wa hlalošege go ya go dirwa dinyakišišo le ditokelo tšeo di tseneletšego go hlatha ge e ba dintlo tšeo di swanela go ka agwa. Go malapa ao a lobilego le go senyegelwa ke dintlo ba tla fetša letšatši la Keresemose ba beile tshepo ya gore matlo a bona a tla boela sekeng. Ke Ishmael Modiba ka Jagersfontein.